So for children, on average, it should be around 2 grams, depending on the age of the child. So it's very easy to, overpass these amounts. Very, very easy. Especially with the amount of processed foods that we are having more and more nowadays. Pre-packed foods, chips, cakes, everything has salt in it, everything. яке аз ҳадафҳои асосии ҳамин семинар ин баррасӣ намудани масъалаҳое ки ба вазни бар зиёд ва бемории фарбеҳӣ алоқамандӣ дорад дида баромада мешавад. So, for example, if we think about obesity, например, если взять ситуацию по Душанбе, очень высоко распространение ожирения и избыточного веса среди женщин репродуктивного возраста. Данные по это где-то свыше 40. И данные, допустим, по мужчинам нам недоступны, но мы также считаем, что эти данные они не будут сильно отличаться и также будут достаточно высокими, особенно в городах. Especially in women, of reproductive age, the prevalence in the cities is very high. We'll somehow continue with that, but this time with a bit more focus on the situation in Tajikistan.